Ukoliko želiš da pronađeš i preuzmeš fotografiju muzeja Nikole Tesle, onda možeš da uradiš pretragu slika odabirom opcije slike. Nakon toga, formiranjem upita od ključnih reči Muzej Nikole Tesle, kao rezultat pretrage pojavit će se samo slike koje u svom opisu sadrže ključne reči Muzej Nikole Tesle. Pre nego što preuzmeš neku od ponuđenih fotografija, proveri da li imaš pravo da je koristiš u skladu sa tipom licence pod kojim je objavljena. A to možeš učiniti odabirom opcije Alati, a zatim filtriranjem po kriterijumu prava korišćenja kada iz padajuće liste odabereš odgovarajući tip licence. Za preuzimanje neke od prikazanih slika, potrebno je da klikneš na sliku, a zatim iz pomoćnog menija koji dobijaš desnim klikom na sliku, odabereš opciju Sačuvaj sliku kao ili Save Image As, pri čemu se otvara dijalog u kojem je potrebno da dodeliš odgovarajući naziv slici ili da zadržiš već postojeći i da odabereš fasciklu u kojoj će ta slika biti sačuvana. Podrazumevana podešavanja su takva da se slika preuzima u sistemsku fasciklu preuzimanja ili downloads, ali to uopšte ne mora da bude tako, pa možeš odabrati neku drugu fasciklu, recimo fasciklu slike ili pictures, i nakon toga potvrdiš polje sačuvaj ili save. Tvoja slika će biti preuzeta i smeštena u odabranu fasciklu.